ni BBC Gahuza Miryango ivugira i Nairobi kuri metero 19:31 ku mirongo ya FM mu biyaga bigari no kuri interinete kuri bbcgahuza.com. Ni saa moya n'igice z'ijoro i Nairobi, ni saa 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Latifa Mutesi. Mwiriwe neza bakunze ba BBC Gahuza Miryango, mbaye ikaze mu makuru yo kuri uyu wa gatatu tariki ya 5 kwezi kwa munani uyu mwaka wa 2026. Izi zimwe mu nyungu z'ingenzi amakuru yacu agiye kwibandaho. Mu Rwanda igihugu kivuga ko ubuhinzi bukozwe kinyamwuga aribwo buzatuma habaho ukwihaza mu biribwa binyuze mu gushinganisha ibikorwa by'ubuhinzi. Naho muri Nigeria guhera mu kwezi kwa 9 abasirikare mu nzego zose bazongererwa umushahara ugera kuri 80%. Mu yandi makuru mu mikino ikipe ya Rayon Sport izahura na Gor Mahia mu mukino wa nyuma wa Sekafa Kagame Cup. Ntimucikwe n'andi makuru agezweho. Gendi Yves Bucyana. Tufite n'ikiganiro cy'abagore kiza kugaruka ku mugore ukora amavuta yo ku mubiri ndetse n'umusatsi. Ayo makuru hagarariwe na Chansar Abimana. Mbere yo gutangira amakuru twabateguriye kuri uyu mugoroba ku buryo burambuye, Prime Ndikumagenge dutegura amakuru agezweho hirya no hino. Igipolisi cy'Ubudagi kivuga yuko catoye drone itwaye ikintu giturika ku kibuga c'indege ca Leipzig. Kivuga yuko ico kintu casambuwe nyuma yo kubonwa n'umukozi mw'ijoro mu kibanza c'imizigo minini. Igipolisi kiriko kiratohoza kandi ku kindi kintu kitamenyekanye casekanye n'indege kuri ico kibuga nyene. Iyo ndege yarononekaye buke ihejeje guhaguruka ariko irashobora kururuka ishika hasi neza. Ivyo ko ari bibiri vyabereye hafi yaho indege za Ukraine zitwara abantu zihagarara. Uburusiya burahakana urukurikirane rw'amadrone aca hejuru y'Ubudagi atayifitiye uruhusha muri aya mezi aheze. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze yuko misile zo kwikingira ibitero bivuye hanze zisigaye mu bubiko bwa Ukraine ubu zingana ica gatatu cyonyene kizari zihari mu gihe nk'ico nyene mu mwaka uheze. Yabivuze inyuma y'igitero cy'Uburusiya cishe nibura abantu 21 muri Ukraine muri ijoro ryakeye cyane mu karere ka Kiev. Ibindi kuri iyi nkuru na Juventine Muragije Maria. Perezida Volodymyr Zelensky asaba abashyigikiye Ukraine kongera ibirwanisho kugira ngo barakora ubuzima cyane ibirwanisho bishobora kuzibira mu kirere misile z'Uburusiya zo mu bwoko bwa ballistic. Station ya gari ya moshi n'iposta biri mu byibasiwe n'icyo gitero, kimwe mu byahitanye abantu benshi muri uyu mwaka. Hagati aho umukuru w'intara ya Donetsk mu burasirazuba bwa Ukraine yategetse imiryango amagana ifite abana kuva mu mujyi ukomeye wa Kramatorsk n'imidugudu wegereye. Ako karere muri iyi minsi karimo kurushaho kwibasirwa n'ibitero bikomeye by'Uburusiya. Umukuru w'uruganda rwo mu Burusiya rukora amadrone yakomerekeye mu guturika kw'imodoka. Vladimir Chashkuni, umukuru wa Ural Drone ikora amadrone akoreshwa n'igisirikare cy'Uburusiya, bivuga yuko ariko aravurirwa mu kibanza c'indembe. Umushoferi wiwe bivuga yuko yapfuye. Ico gitero cabereye hafi ya Yekaterinburg mw'ijoro ryakeye. Aya makuru mwumva na ya BBC. Ishami rya ONU riravye kurya kw'isi PAM riragabisha yuko igihe c'imiyaga n'imvura igihe kizwi nka El Niño kiriko kiritegura gushika gishobora kuzotuma abantu miliyoni 49 bugarizwa n'inzara ikomeye mu mpera z'umwaka uza. El Niño ni gihe cisubiriza kirangwa n'ubushuhe bw'amazi yo hejuru mw'ibahari Pacifique, ibiheza bigahungabanya uko ibihe bisanzwe bigenda kw'isi. PAM ivuga yuko hari ivyago bishika ku 80% ko El Niño izogira inguvu nyinshi cyane, igashobora no kuba iya mbere ikomeye kurusha izindi kuva mu 1950. Amerika yo hagati na Afrika y'ubumanuko byitezwe kuba mu bizogirwa ko ingaruka zikomeye kurusha ahandi ku isi. Uruzuba n'imvura igwa nabi byitezwe gutuma umwimbi ugenda nabi, gutyo ibiciro by'ivyo kurya bikazoca biduka. Latifa. Urakoze cyane Prime.
dutangiye n'amakuru twabateguriye kuri uyu mugoroba ku buryo burambuye. Mu Rwanda abahinzi barasabwa guteganyiriza ibihe bitungurana nk'imvura nyinshi ndetse n'izuba byangiza umusaruro, ibyo bakabikora mu gushingana ibikorwa by'ubuhinzi. Leta y'u Rwanda ivuga ko ubuhinzi bukozwe kinyamwuga aribwo buzatuma habaho ukwihaza mu biribwa. Ivuga kandi ko ifasha umuhinzi kumwishyura 40% by'agaciro k'ubwishingizi nawe akishyurira igice gisigaye. Mugenzi wacu Jean Claude Mwambutsa yaganiye na Madame Mahoro Letitia, umuyobozi w'urwego rw'ubwishingizi bw'ubuhinzi mu kigo cya Radiant, amusobanuza impamvu ubwishingizi ari ngombwa. Yamusanze mu imurika ngarukamwaka ry'ibikomoka ku buhinzi rerutse kubera mu mujyi wa Kigali. Ubwishingizi buza buje kwishingisha amaye umuhinzi aba yashyize mu byo bari gukora, abafasha amafaranga ye, igishoro, abashoye kugira ngo azabone umusaruro. Ntabwo ajya inama n'ibihe rero asarura kuko ibihe byagenze neza. Iyo habaye rero guhomba ntagiye ku musaruro yateganyaga kugeraho, aho niho ubwishingizi bugoboka. Hari amakuru dufite ko ibihingwa byose mu tabyishingira, ibyo mwishingira kuki ari byo mufata, kuki hari ibyo mudafata. Kijyanye n'amategeko n'amabwiriza tubihabwa na leta. Ikigo cy'ubwishingizi cyo dukora rero ni ugushyira mu bikorwa iyo gahunda ya leta. Ibihingwa bigenda byiyongera bitewe n'ubusabe bw'abahinzi cyangwa se bitewe n'igihingwa urwego gifashamo mu bijyanye no kwihaza mu mirire. Harimo ibigori, umuceri, ibirayi, tukajyamo urusenda, imiteja, twanza tukagiramo na soya ndetse n'imyumbati. Kugira ngo ikigo cy'ubwishingizi kigoboke umuhinzi haba habaye iki? Ni ikintu cyose kiri hanze y'ubushobozi bw'umuhinzi kimuza kugera ku musaruro yateganyaga kuzageraho. Ikiza cyose cyava ku mihindagukire y'ikirere turakishingira, tukishingira uburwayi bwavuwe ntibukire, tukanishingira icyorezo. Bamwe mu bahinzi bavuga ko hari ibigo by'ubwishingizi bitanga ingurane nkeya ugereranije n'igihombo cyabayeho, ugasanga igishoro cyabo ntigihura n'ingurane mwamuhaye. Twishingira cya gishoro umuhinzi yashoye ajya guhinga, niyo nahombye tumwishyura tugendeye ku gishoro yashoye kitatanze umusaruro. Ibigori nk'igihingwa gihingwa ahantu henshi muri iki gihugu. Uvuga ngo umuhinzi ugiye guhinga ibigori, iyo tubaza amafaranga ashora kuva ategura umurima kugeza ibigori bye byeze, tuvuga ko byibura kuri hegitari imwe y'ibigori ashora 630 n'amafaranga 450. Ikiguzi cy'ubwishingizi kibarira kuri cya gishoro. Nanahomba ubwishyu bwe tuzabwishyura tubariye kuri cya gishoro yabariyeho. Ntabwo tuzabarira kuri ya mafaranga yateganyaga y'icyo azasarura. Tureba ingaruka z'igihombo muri bya bihombo byishingiwe, tureba ingaruka z'igihombo ku musaruro yagombaga kubona. Nimba yagombaga gusarura tuvuge tone 3 z'ibigori, hakaba nk'izuba ry'igihe kirekire cyangwa akaba umwuzure, tumwishyura cya gishoro cye cyose tukimwishyura 100%. Iyo aramutse asaruye munsi ya 80% y'ibyo yagombaga gusarura, tumwishyura igishoro yagombaga yashoyemo. Naramuka asaruye agasarura bike ujyanyije n'ibyo ari bubone, nimba twamwishingiye tone 3 agasarura tone 1, bivuze yuko igishoro cyagomba gutanga tone 2 kitatanze iki umusaruro. Tumusubiza agaciro ka cya gishoro cya tone 2 yashoye. Aho bitandukanye yuko abahinzi benshi hari igihe babatekeza yuko igihombo yagize akagereranya iyo asarura akajya ku isoko. Baba tumuntu washoye 600 byibura yajya ku isoko yari kubona 1.5 miliyoni. Ariko naramuka ahombye mu bwishingizi twebwe tuzamuha 630 kandi yasarura neza ari kuzabona 1.5 miliyoni. Aho rero niho hakiri imbogamizi cyangwa se niho tugifite umukoro munini wo gomeza kwigisha abahinzi kugira ngo basobanukirwe n'ibijyanye n'ubwishingizi batanga, ko ari ubwishingizi bw'igishoro atari ubwishingizi bw'umusaruro. Namwe iyo mujya kwishingira umuntu, icyo cyizere mukivana he? Mubwirwa n'iki ko izuba ritazava, mubwirwa n'iki ko inkangu zitazaboneka? Icyo nicyo bita business y'ubwishingizi. Nuvuga ngo twishingiye ibintu bishobora kubaho bigahombya umuntu. Uvuga ngo naramuka atageze ku byagomba kugira kubera igihombo cyabaye, kubera igire kitagenze neza, kubera ibyo byose byavuzwe, icyo gihe tumwishyure. Kuko urwunguko rwacu ntabwo kuri kubyo ko yahombye ntitumwishyuye, ahubwo urwunguko rwacu ruri mu iterambere rya wa muhinzi twishingiye. Kuko uyu munsi ashobora guhinga ibigori kubera ko yabikoze neza, kubera ko yashoye atekanye akabona umusaruro mwinshi, akaba yava ku buhinzi, akaba yagura ikinyabiziga, akaba yakubaka inzu,
izo ni izindi assurance tugiye kugira ute kwishingira. Ni ukuvuga ngo twebwe ubwishingizi cyangwa se inyungu yacu iri mu iterambere rya wa muntu twishingiye. ubu yari madamu Mahoro Letitiyo, umuyobozi w'urwego rw'ubwishingizi bw'ubuhinzi mu kigo cya Radiant, waganiraga na mugenzi wacu Jean Claude Mwambutsa. Dukomeje muri Afurika y'Epfo, mu gihe abimukira abanyafurika bakomeje gusubira mu bihugu byabo bavuye muri iki gihugu nyuma y'imyigaragambyo y'amagana abimukira n'ubwoba bwiyongereye ku mutekano wabo, BBC yahuye na bamwe muri bo bahatiwe kongera gutangira ubuzima bushya muri Ghana ndetse na Nigeria. Mu byumweru bishize umubano wa diplomasi hagati ya Afurika y'Epfo n'ibihugu bimwe na bimwe warushijeho kuzamo ubushyamirane, mu gihe abagarutse bavuga ko basize inyuma ingo zabo, akazi ndetse n'ibibatunga. Ubu bageze mu bihugu byabo bahanganye n'ibibazo bikomeye byo kongera kubaka ubuzima bwabo, birimo gushaka akazi, gutunga imiryango yabo ndetse no kongera kwigirira icyizere cy'ejo hazaza. Babwiye BBC impamvu n'intego z'abajyanye muri Afurika y'Epfo, ibyababayeho byatumye bahitamo kuhava ndetse n'ingorane bahura nazo mu kongera gutangira ubuzima bushya. N'inkuru ya Thomas Nadi mu ijwi rya Prime Ndikumagenge. Iki ni gihe indege ya mbere izanye abanyanigeria bagarutse bava muri Afurika y'Epfo yashika i Lagos, umugambi wo gutahana ababishaka. Benshi bari bamaze imyaka bubaka ubuzima muri Afurika y'Epfo, ariko ubw'agatima ko kwanka bimukira kakomera, bamwe babonye yuko atakundi bogira atari kuhava. Richard yari amaze imyaka 15 yubaka ubuzima muri Afurika y'Epfo. Yari afise ikigo gisubiramwo imodoka, aragura inzu, ararongora, aravyara abana b'amahasa y'abakobwa. Yarazi ko yaronsa amaragamo, hanyuma buno nyene ibintu birahinduka. Naratewe ku kazi cambona ko ntagishoboye kubandanya mbeshaho umuryango kubera akazi ntikari kakigenda neza uko vyahora. Abitaye imyiyerekano basaba bimukira batagira ivyangombwa kuva muri Afurika y'Epfo, ariko na Richard avuga ko yari yaronse impapuro zemewe n'amategeko, ngo nawe nyene yaraburabujwe. Rimwe na rimwe birakugora kuvuga ururimi canke ukavuga ukuntu bo batumva, bagaca bamenya bati okay, ubu n'umunyamahanga. Avuga ko icambere kinini yatakaje ari gutandukana n'umuryango wiwe, na cane cane umugore wiwe w'umunyafrika y'Epfo. Avuga ko yatakaje ubuzima yari amaze imyaka 15 yubaka. Avuga kandi ko gutangura imirimo gushasha bitoroshe na gato. Numva ataco maze, nahora nama ntanga ibibeshaho umuryango. Ikimbabaza cane no kuba ntakibishoboye. Turambiwe no kubona abimukira muva hirya no hino ku isi yose, mwanga kubaka ibihugu byanyu. Mu kwezi kwa kane, Emmanuel Asamoah, umunyagana atunganya imishatsi, yarahanganye n'umugwi w'abanyafrika y'Epfo muri video yahanahanywe cane. Iyi video yararakaje abantu ku mbuga hwaniro, ituma leta ya Ghana itangura ubwo nyene umugambi wo gutahukana abanyagihugu bayo. Emmanuel yabaye umunyagana wa mbere yatahanywe na leta ya Ghana. Kuva ico gihe yaratanguye iyindi mirimo iyakra, afashijwe n'abategetsi ba Ghana n'ubundi mugwizatunga. Co kimwe na Emmanuel, umukinyi w'umupira w'amaguru Aden Aris, nawe yaragiye muri uwo mugambi wo gutaha. Avuga ko abategetsi ba Afurika y'Epfo batahagaritse ibitero bakora amarondo ko bimukira. Nimba ni mu gihugu hanyuma nkahigwa nk'igikoko ataco kimaze, urumva ko bica bitera ubwoba. Niba bidashigikiwe na leta canke leta ikaraba ku ruhande, ni gute umuntu ashobora kuronka inguvu kurusha inzego za leta? Ivyo biteye isoni. Abategetsi ba Afurika y'Epfo ivyo bivugwa barabihakana. Richard muri Nigeria na Aden muri Ghana ubu bariko barahangana no gusubira gutangura ubuzima gushasha. Ubu mpawe indaro n'umugenzi. Bizomfata igihe imbere yo nsubira kwiyubaka. Nigeria ivuga yuko izosaba indishi ku bantu bataye ivyabo muri Afurika y'Epfo, ariko Afurika y'Epfo yavuze yuko atanakimwe izotanga. Ghana yaritwaye mu ishirahamwe rya Afurika kuri ivyo bitero kubimukira. Hagati aho Afurika y'Epfo yari yamirije ivyasabwe sentare mpuzamakungu mpanavyaha n'abanyagihugu babiri bo muri Ghana ko yotohoza ku vyabaye kuri abo bimukira. Afurika y'Epfo yavuze yuko ari ukwikika mu kiza. Arakoze cyane mugenzi wacu Prime Ndikumagenge. N'umwanya wo kumva bimwe mu bizaba bikubiye mu kinamico Urunana yo ku munsi w'ejo. Mu kiganiro Urunana cyo kuri wa kane twabateguriye. Uravugisha kuri umwana ntawe uri mu rugo iwawe? Yego mana yanjye, ubu se njano nje kugukinisha Patri. Uhituma najye nko ku mutima Nadi. Ariko waretse kunyinisha wa mugabo, nk'umwana wanjye nitare dore burije, buri hari n'abakiriya bambuze. Mana yanjye, none waye ibyo uvuga ari ukuri twabigenza gute Nadi?
ubwo se urashaka kuvuga iki? Ni ukuri kose umwana namukohereje. Ye wamuhaye ngo nde ngo munzanire Patri. Ni 12:45 kuri BBC. Dukomereje muri Nigeria, umushahara wongerewe kugera kuri 80%. Wakwibaza uti byabereye he? Ni muri icyo gihugu cya Nigeria, aho guhera muri uku kwezi kwa 9 abasirikare bo mu nzego zo hasi bazongererwa umushahara ukagera kuri 80%. Bikaba ari ubwa kabiri bongerewe umushahara mu gihe cy'ukwezi kumwe. Perezida Bola Tinubu yavuze ko iki cyemezo ari uburyo bwo gushima abasirikare ku ruhare rwabo mu guhangana n'ibibazo bikomeye by'umutekano iki gihugu gifite. Nigeria ikomeje kwibasirwa n'imitwe y'abagizi ba nabi ishimuta abantu ari benshi, ndetse n'imitwe y'iterabwoba yitirira idini ya Islam cyangwa se aba jihadiste. Ni inkuru ya Mansur Abubakar mu ijwi rya Prime ndi ku Magenge. Mu kwezi kwindwi kwaraye guheze mushikiranganje wo kwivuna abansi yadugije imishahara y'abasirikare bato bato bo mu Cyongereza bita private, ipete rya mbere ryo hasi kuva ku $36 amafaranga y'amarundi hafi 100 ku rugero rwo muri banki gushika ku $73 bivuze yuko yari yawudugije ku rugero rurenga gato 100%. None ku ngingo y'umukuru w'igihugu uwo mushahara ugiye kuzongana $132 kuva mu kwezi kw'icenda. Biri mu ntumbero ya Perezida Bola Tinubu yo kugerageza guhangana n'intureka iterwa n'imigwi itandukanye yitwaje ibigwanisho, harimo n'abagwana biyitirira idini rya Islam n'indi migwi y'inkozi z'ikibi inyuruza abantu izwi muri ico gihugu nk'ababandi. Mu kwezi guheze Perezida Tinubu yategetse ko hinjizwa abasirikare bashasha 28,000. Ikibazo cy'umutekano muke kidatora inyishu ni kimwe mu bibazo bya politike bikomeye mu gihe yimirije amatora yo mu mwaka uza. Uretse ko abasirikare bato bato ari badugirijwe cyane umushahara, n'abandi bongewe gushika ku ipete rya colonel bongewe 50% kuva kuri general de brigade kuduga naho bongerwa 30%. Ibyo nibyo twamye dusaba kuva kera, niko wihweza ibibazo bya gisirikare Bashir Galma yabwiye BBC, nawe nyine akaba yahoze ari umusirikare w'ipete rya general major. Gusa afise impungenge niba leta zizokurikira zizobasha kuguma zironka ayo zihemba abo basirikare bivanye n'ingene imishahara yabo isimbiye hejuru gutyo. Anabona kandi ko n'izindi nzego z'umutekano zikwiye kongerwa gutyo nyene, kuko avuga yuko gutuma igihugu kiguma gitekanye atari inguvu z'urwego rumwe gusa. Bashir Galma anabona yuko uretse imishahara hakwiye kurabwa n'ibindi nk'imyambaro y'abasirikare, no kuvuga harimo ibirato n'impuzu, ariko na cyane ibigwanisho. Ubu turi ku isaha 12:46 mu Burundi no mu Rwanda. Twibutsa ko mushobora no kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu za Facebook na YouTube ni BBC News Gahoza. Muri Mexique, umunyamuryango w'imbuga nkoranyambaga wo muri iki gihugu waruzwi cyane yishwe arashwe mu gihe yari gukora ikiganiro cy'imbona nkubone ibizwi nka live stream mu ndimi z'amahanga ari kumwe n'inshuti zihanze ya restaurant iherereye muri leta ya Sinaloa. Cesar Gastelum yarazwi cyane kubera amashusho asetsa ndetse n'ibiganiro by'imbona nkubone yakoreraga ku rubuga rwa TikTok, aho yari afite abamukurikira bagera hafi ku 600,000. Ni inkuru ya Mimi Swabi mu ijwi rya Jean-Claude Mwambutsa. Ibihumbi n'ibihumbi by'abakurikiranaga Cesar Gastelum byiboneye urupfu rwe imbona nkubone. Abantu babiri bari kuri moto, bombi bambaye ingofero zirinda umutwe, begere itsinda bari kumwe hanze ya restaurant ikuriya kandi. Cesar Gastelum yarashwe mu mutwe ahita apfa. Kugeza ubu ntiharamenyekana impamvu yaba yaratumye agabwaho icyo gitero. Abayobozi bavuga ko hashyizweho igikorwa gikomeye cy'umutekano mu rwego rwo gukora iperereza kuri ubwo bwicanyi. Iyi dosiye iragereranywa n'iyo wari icyamamare ku mbuga nkoranyambaga mu bijyanye n'ubwiza Valeria Marquez, nawe wishwe umwaka ushize ubwo yari ari gukora ikiganiro cy'imbona nkubone muri leta Jalisco. Umujyi wa Culiacán, umurwa mukuru w'intara ya Sinaloa, usanzwe urangwamo ibikorwa by'urugomo biterwa n'intambara zihoraho hagati y'amatsinda y'ibyaha byateguwe. Arakoze Jean-Claude Mwambutsa. Dukomeje mu makuru y'imikino twateguriwe na Yves Bucyana. Imikino kuri BBC Gahuza Miryango. Mwereho neza mwese bakunzi b'imikino kuri BBC. Mpere mu Rwanda. Abafana ba Rayon Sport mu byishimo byinshi nyuma yo gutsinda 3-1 ikipe ya Jamus yo mu gihugu cya Sudani y'Epfo
mu mukino wa kimwe cya kabiri kirangiza mu gikombe cya Sekafa Kagame ku kibuga cya Pele i Nyamirambo. Rayon Sport yarangije igice cya mbere ifite igitego kimwe ku busa. Umutoza wayo Haringingo Francis Bitambaya avuga ko nubwo ikipe yatsinze ariko bitayoroheye. Jamusi ni ekipe ikinira fiziki cyane, mwabonye yuko habayemo amakosa menshi, habaye amaduel, habayemo imvune nyinshi. Ni match rero twari twiteguye ko izoba imeze uko. Icyambere na mbere dutegura abakinnyi mu mutwe ko dutegerezwa kugwana kugira dushike kuri dushobora gutsinda iyi match. Rero ni match twatsinze tumerita, kandi ni match novuga ati Jamus ndafelicita cyane ko yakinye match ikomeye. Mu match yose twakinye nibaza yuko iyi iri muri match yatugoye. Ku mukino wa nyuma rero Rayon Sport izakina na Gor Mahia yo yasezereye Al Hilal Omdurman yo muri Sudani ihitsinze kuri za penalty 8-7 nyuma yuko iminota 90 irangiye banganya 1-1 ndetse n'inyongera y'iminota 30 ntigire icyo ihindura. Ahandi mu mupira w'amaguru, umukuru w'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru ku isi FIFA Gianni Infantino yatumije inama y'igitaraganya y'abagize komite nyobozi y'iri shyirahamwe iteganyijwe kubera muri Maroc kuri uyu wa gatatu. Benjamin niyo kwizerwa. Urakoze Yves. Umukuru wa FIFA Gianni Infantino yatumijeho inama y'igitaraganya ihuza abagize komite nyobozi y'iri shyirahamwe iteganijwe kubera muri Maroc. Ibi bije nyuma yo kunengwa bikomeye we n'umugambi we wamaze guseswa warugamije kugurisha imigabane y'imikino y'igikombe cy'isi ku bashoramari bigenga. Mu bamunenze bikomeye harimo Arsene Wenger, umuyobozi muri FIFA ushinzwe iterambere ry'umupira w'amaguru ku isi. Wenger wahoze ari umutoza w'ikipe ya Arsenal yo mu Bwongereza, izina rye ryagarutsweho mu rwandiko impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru mu Burayi UEFA yandikiye FIFA ivuga ko ishobora kwirega mu rukiko. Wenger yatangaje ku mugaragaro ko nta ruhare na ruto yigeze agira muri uwo mugambi wamaganywe bikomeye, kandi ko icyemezo cyo kuhagarika cyari gikenewe cyane. Ibyo guhagarika uwo mugambi bitarashyirwa mu bikorwa byatumye habaho n'abasaba ko Gianni Infantino yegura ku mirimo ye. Umunyamabanga mukuru wa FIFA Matthias Grafstrom nawe ari mu batangaje ku mugaragaro ko badashyigikiye uwo mugambi. Ibi bikaba byaratumye abasesenguzi n'abakurikirana hafi uyu mukino batangira gusaba badategwa ko Infantino yakwisubiraho agaharira abandi umwanya we. Kuri ubu Infantino ari ku gitutu gikomeye cyane kubera uwo mugambi we. Ikinyamakuru The New York Post cyatangaje ko cyasabye ubufasha perezida wa Amerika Donald Trump kugira ngo amushyigikire, ariko Minisiteri y'Ubunyamabanga ya Amerika yayomoje amakuru yavugaga ko Infantino yari yateguye inama n'umunyamabanga wa leta ya Amerika Marco Rubio. Yves. Benjamin ndagushimiye cyane. Mu Bwongereza Arsenal iri hafi gusinyisha kapiteni wa Newcastle United Bruno Guimaraes. Kuri ubu ubwumvikane bwuzuye burasa n'ubwarangiye, aho Guimaraes ategereje gusa uruhushya rwo kuva mu mwiherero w'imyitozo wa Newcastle uri kubera La Manga muri Espagne kugira ngo asoze bike bisigaye byo kwerekeza Emirates. Ni mu gihe ikipe yo muri Turukiya Trabzonspor iri hafi kwemeza isinyisha rya Mohamed Salah. Uyu kapiteni wa Misiri yagaragaye ashagawe n'abafana benshi nyuma yo kugera muri iki gihugu cya Turukiya. Uyu rutayizamu w'imyaka 34 yavuye muri Liverpool mu mpera z'umwaka w'imikino ushize nyuma yo kuyikinira imyaka 9 aho yatsinze ibitego 257. Ayo niyo makuru y'imikino nabateguriye. Gendi Yves Bucyane. Imikino y'ubwoko bwose. Mugenzi wacu Yves Bucyana arakoze. Mu kiganiro cy'abagore twabateguriye kuri uyu mugoroba tugiye kugaruka ku mugore ukora amavuta yo ku mubiri ndetse n'umusatsi ese yabitewe n'iki. Ni mu kiganiro yigeranye na mugenzi wacu Ifite Kabatesi. Mwireho neza. Zaituni Asmani Akimpaye akora amavuta yo ku mubiri n'umusatsi, guhindura imyumvire y'uburyo abantu bafata ibikorerwa mu gihugu imbere no gufasha abagore bagenzi be biri mu byamuteye gutangira uyu mwuga amaze mu mwaka n'igice. Mwimurikagurisha mpuzamahanga ngarukamwaka ririho ribera i Kigali niho twamusanze yaje kumurika ibikorwa bye. Ningewe ubyikorera nkoresheje formule
zitandukanye bitewe n'icyo ngiye gukora ndetse bitewe n'impamvu. Ese nimba ngiye gukora amavuta y'umusatsi nita kuvuga ngo amavuta akuza umusatsi cyangwa se amavuta akiza imvuvu cyangwa se amavuta atuma umusatsi udacika. Ese nimba ngiye gukora amavuta yo ku ruhu, izo zose ni impamvu niha nkavuga amavuta ngiye gukora n'ayiki. Nayangaya se ndeba nk'aya yitwa ngo body butter, ngo hair butter, akozwe mu bikise y'amavuta. Akozwe mu bimera n'amavuta y'umwimerere atarakishwa mu mamashini. Ziba zikozwe mu bintu bitandukanye. Mu rurimi rw'icyongereza ni butter, hari nka mango butter, ubwo urikumva iyo ngiyo iba yakozwe mu mwembe. Hakaba amakoko butter, nayo aba yakozwe mu makokowa. Ni ibintu bigiye bitandukanye cyane ko amabutters ni umwihariko mu gutunganya uruhu rw'umunyafurika. Abantu benshi ntibarabimenya ariko niryo banga ku munyafurika, yaba ku ruhu cyangwa se ku musatsi. Nicyo cyatumye ahanini kinzana no muri Expo kugira ngo nzerekane ubwiza bwo gukoresha ayo mabutters yaba ku ruhu cyangwa ku musatsi. Hari ukuntu usanga nyine hano hanze abantu batekereza ko wenda nimba amavuta wenda y'umusatsi cyangwa se y'umubiri yakorewe mu Rwanda akavuga ati buriya ntabwo afite umwimerere. Wowe aho ngaho uhavugaho iki nk'umuntu ukora amavuta hano mu Rwanda? Abantu benshi bafite icyo kibazo ariko ntabwo wajya gushyira ikintu ku isoko utarabanje guca muri ise mu bashinzwe ubuziranenge kugira ngo barebe icyo kintu koko ko kibereye abanyarwanda. Niyo mpamvu rero byanteye ishema ryo kujya kwiga. Urumva hari kwaduka ibintu bya Korea, ibintu sinzi twisize ibinyaburayi biki, kugira ngo nanjye nze mbe mu bashobora kuzamura u Rwanda biciye muri product zanjye. Hari ibintu babumva nyine kenshi tumenyereye ku bagabo nk'ibyo ngibyo nyine nk'uruganda rutoya. Nkawe nk'umudame ukiri muto wabitekereje gute mu by'ukuri? Nabyirutse nkunda ibintu by'ubwiza, noneho nyuma yaho nagiye gufungura salo kubera abayisilamukazi. Nkuko babibonye ndi umuyisilamukazi, ngenda ngiye kuvuga ati abayisilamukazi ntabwo twemerewe kujya ahantu hari abagabo kugira ngo batwiteho, ahubwo ubushaka umugore mugenzi wawe niwe ugomba kukwitaho. Ubwo rero niyo mpamvu nyamukuru kujya muri salo byaranje naga n'abandi bagenzi banjye navuga ati iki kintu ngombe nkige. Ariko nubwo intambwe ya mbere yari ugutekereza ku bayisilamukazi kuko nitwe duhura n'izo mbogamizi, ariko n'abantu batari abayisilamu baraza baratugana baranabikunze koko. Rero salo yawe ntabwo abagabo bazamo? Oya, nta mugabo uza muri salo yanjye, yaba bakoramo ukoza umutwe ukora buri kimwe cyari cyo cyose ni umudamu. Haba hanafunze ku buryo nyine nta n'umugabo ushobora kurunguruka muri iyo salo. Mbese mugendera ku muco wa Kisilamu? Tugendera ku muco wa Kisilamu. Nkagira umwihariko, urabona abagore b'Abayisilamu tuba twitandiye, hari vitamine tudahura nayo umusatsi wacu kuba wahura n'izuba. Menya icyo nkorera umugore w'umuyisilamu n'icyo nkorera umugore utari umuyisilamu, n'uburyo kimbabwira kwitwara nyuma y'uko bavuye hariya kuri salo biba bitandukanye, kubera ko umwe azahura n'izuba, umusatsi uzahura n'izuba, undi ntabwo azigera abona iyo vitamine ituruka ku zuba. Rero Zaitu, aba bagore bakugana b'abasilamukazi bakubwira ngo iki? Barishimye cyane kubera yuko kwinjira hariya ubwawe uhaje uba wumva nta kibazo, nta pfunwe ufite, kubera ko uba wicaye mu bagore bagenzi bawe. Hari ukuntu ushobora guhuga ufite nk'igisuko kimaze igihe dukunze guhura nabyo, ariko wajya muri salo harimo n'abagabo ukumva nyine ufite ikibazo kuba bari kukubona ukuntu umeze mu mutwe n'ibiki. Ariko twebwe ko ari ikibazo cyacu tuba dusangiye twese, tuba tuzeranye nta wasekundi. Ikigamijwe ni ukugira ngo turusheho gusa neza no kwitana naho tugirana inama. Zaitu, ibyo byose nyine utubwiye, ubwo rugendo rwose rwarakoroheye kugira ngo uyu munsi uvuge uti uyu munsi mfite produit zanjye cyangwa se mfite amavuta yanjye ncuruza ndetse ari ku isoko? Urugendo ntabwo ruba rworoshye. Hari akandi kazi nakoraga, ibingibi nkabikora ku ruhande gake gake, ariko nza kuganiriza umugabo wanjye ndamubwira nti ndashaka kubikora none mbikore mbikunze naranabyigiye. Yaranshyigikiye, njya hanze y'u Rwanda njya kubyiga mu bihugu 3 bitandukanye. Mara igihe urumva naravuye mu rugo, ari naho nazanye nakuye certificate. Zaituni Asmani Akimpaye amaze umwaka n'igice akora uwo mwuga wo gukora amavuta no kwita ku misatsi y'abagore. Kuri ubu ngo aritegura no gufungura ishuri rizigisha ibijyanye n'iyi mirimo akora. Ni hano dusoreje, muramuke neza. Ikiganiro cy'abagore nicyo kitubije ku musozo w'amakuru twabateguriye kuri uyu mugoroba. Gusa mbere gusoza reka twongere twibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi amakuru yacu yari yibanzeho.
mu Rwanda igihugu kivuga ko ubuhinzi bukozwe kinyamwuga aribwo buzatuma habaho kwihaza mu biribwa binyuze mu gushinganisha ibikorwa by'ubuhinzi. Naho muri Nigeria guhera mu kwezi kwa 9 abasirikare bo mu nzego zo hasi bazongererwa umushahara ugera kuri 80%. Mwari kumwe nanjye Latifa Mutesi, no kwanga bw'ibyuma twari kumwe na David Nzau. Haya makuru yarahagarariwe na mugenzi wacu Chansar Abimana. Mukomeze mugira ibihe byiza. Thank you.